наи 6600 сомонаи iPhone 13 Pro оз духтара омадаш ҳамедам хеле истифода бурдоста. Я духтара гуфта будам iPhone 13 Pro ра камера ки iPhone 13 Pro нархш 1600 сомонаи 20 овардем бародаро ида тайгаш мондагия. Наиш iPhone 12 Pro иш. Я iPhone 12 Pro писиш кама как ҷағидагия иш 1300 сомонаи. Иш 1300 сомонаи, иш 1600 сомонаи на 20 овардем бародаро донайгаш мондагия. Бигирен ки буд меша бо я моддаму мақсад бародаро телефонуму намия ина бародар. Гуфта буд я ака ина пашка ина ти гол чафтаду ина гол чака бера кисам. На бародар мақсад ай ҳамшарихиму аёвун ина 1300 сомон бародар 1200 сомон метамад. iPhone 12 Pro ина бародар тамошо ки лабой модель телефон ҳастай лайкура бзанед чи модель лайкура видео оянда да бачо да камон форматем ҳамҷо ҳастай канали ма дабдуре телефони зур гирифтагим. тамошо кунед чи модель лайкура ҳастай да камтар абнависед номере 907 81 18 доставка лабой ҷо мекунем бачако. шумо телефони сӯхтагӣ шикастагӣ биёрем болои сумтен алиш мекунем лабой ҷои Тоҷикистон бепула мақсад доставкаш. шумо телефони сӯхтагӣ шикастагӣ биёрем болои сумтен телефони пачка кортон метон бародаро. WhatsApp да нанависед фақат занг мизанед номере 907 81 18 18 лайкура бзанед бачо дар панои худо бошед.